Shalom nshuti bakunzi ba Hoziyana TV aho muherereye hirya no hino. Mbere ya byose tubifurije kugira umwaka mwiza, umwaka w'umugisha, umwaka w'ihirwe, umwaka wo gutera imbere, umwaka wo gukora akazi kanyu neza, buri muntu wese mu nshingano ze kuzihagararamo neza muri uyu mwaka wa double 20. So my name is Eric nkuko bisanzwe kuri mikoro. Uyu mwaka rero akaba ari umwaka twise umwaka wo guhishura ibihishwe nka Hoziyana TV. So nkuko rero maje kugenda mubimenyera hirya no hino, abakunzi bacu mudukurikira muri mu mugabane wa Afrika, Aziya, Uburaya, Amerika ndetse na Canada, mumaje kubimenyera yuko buri muntu wese akeneye mugenzi we kugira ngo ashobore gutera imbere. So ndabakeneye kandi namwe murankeneye kugira ngo dushobore kugera kuri byinshi muri uyu mwaka wa double 20 cyangwa se wa 2020. Ndizera rero ko iminsi mikuru yagenze neza. Natwe twari tumaze iminsi turimo dukurikirana byinshi mu byagiye biba hirya no hino. Ubu rero tukaba tugarutse dufite iyerekwa rishya ryo guhishura ibihishwe, aho muzagenda mumenya impano zihishe mu bantu ndetse n'ibintu byinshi bigiye bihishe mu bintu bimwe na bimwe no mu bikorwa bigiye bitandukanye mu gisata kiyoboka mana. Ni mu kanya rero aho tuza kuba twakira umutumirwa dufite kuri uyu mwanya. Murakoze. Nkuko rero twari tumaze kubivuga mu kanya, tubabwira yuko hari umutumirwa tubafitiye kuri uyu munsi wo gutangira uyu mwaka mushya wa double 20 cyangwa se wa 2020, umwaka wo guhishura ibihishwe kuri Hoziyana TV. Tubafitiye umushyitsi hano tugira ngo atangire atwibwira. Mwatangira mutwibwira? Nitwa Paisible ninahazwe ariko baze nka Paisible. So ni kuvuga ngo ndi umuhanzi, ntuye Mocambique, Maputo. Naje hano Cape Town gusura abavandimwe banje, kandi ni umukozi w'Imana. Arakoze cyane. Murumva nyine ko atubwiye ngo atuye Mocambique, Maputo. Ngira ngo Maputo bakunda gukoresha ururimi rw'Igiportugal. Yes, de Portugal. Reka tugire ngo a paz do Senhor. Muita paz. Como está? Está tudo bem desse lado? So murumva nyine ni ibintu biba bimeze ngibyo nyine. Está tudo bem contigo? Está tudo bem comigo, não sei aqui do seu lado. Murumva ko nyine tuba tugenda natwe tugerageza gake kugira ngo impande zose tube mu by'ukuri tugerageza kuba turiyo. Hanyuma reka tubabaze ngo amakuru yanyu kuri ubu ngubu mumeze mute, cyangwa se como que for as festas? As festas foram muito boas, deu para curtir, deu para se divertir aqui em Cape Town. Por acaso, Cape Town é uma bela cidade, uma cidade muito linda, em que dá para relaxar um pouco. E dá para aproveitar mais da natureza, das boas coisas que estão aqui em Cape Town. Obrigado. So reka rero wenda duhite tugaruka mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda kugira ngo wenda n'abandi nabo babashe kuba babyumva. Paisible, ni ryari watangiye umurimo wo kuririmba indirimbo za gospel? Navuga yuko natangiye 2006. 2006. Nari muri church, nari mu rusengero. Numva muri jewe nkuza kuririmba cyane, nkunze guhimbaza Imana. Naje numvaga abandi bantu bahimbaza Imana, numva ndaryohewe, ndanezerewe. So nanje numva hari ikintu kiri muri jewe, numva indimo barimbaga naja mu rugo nkazisubiramo nkaziririmba. Urumva bitangara kuza muri jewe nkanguma ndabikora iminsi yose ndabikurikirana. So nuko byagiye biza. Wenda uretse kuririmba, ni impano yindi yo muri church wakomeze kugenda wenda wiyumvamo? Hari igihe umuntu aba afite impano yo kuririmba ariko akaba afite n'indi mpano yumva iba muri we, yumva wenda yaba umuvugabutumwa, yumva wenda yacuranga. Se we ni iyihe mpano yindi wakomeje kumva muri we cyane? Ni kuvuga ngo ndakunda no gupreachinga, kwigisha. Ndakunda kwigisha ijambo ry'Imana.
Ikindi nacyo ndakunda gucuranga music, gitara, acoustic, bass. Yeah. ni ryari wenda tugarutse kuri icyo cyo gucuranga, ni ryari waba waratangiye umurimo wo gucuranga? Ese ubyiga wabyize gute, ninde wabikwigishije? Ni kuvuga kubera nabikundaga. Umuntu wese nabona afite gitari nkumva aracuranze, nkumva ndakunze kunacuranga, namwegera nkamusaba ngo anyigishe. Ni kuvuga ngo rero nafataga utuntu duke bagiye banyigisha ku bantu benshi batandukanye nkatucanga nkatujoininga. Rero ngenda niga buke gitari. Hanyuma ngira amahirwe turonka umumuzisye kuri church wacu. Umuzisye aza kusengana natwe. Niyo mahirwe nagize atanga kunyigisha rero ibintu bike kugeza aho ngubu ndacuranga. Yes. So nukuvuga ngo buri ndirimbo yose ushobora kuririmba, ni abandi bashobora kuririmba ushobora kuyicuranga? Yes. Very good. So nkuko rero mumubona nyine ni umushyitsi hano mu gihugu cya South Africa mu mujyi wa Cape Town, ariko nkuko yabivuze akaba atuye i Maputo mu mujyi wa Mocambique. Tukaba rero turi kumwe nawe hano mu rwego rwo guhishura impano kugira ngo nawe aje kugira icyo adusogongezaho. Niba hari indirimbo afite ziwe turaza kubimenya, kandi noneho nkuko yabivuze ko hari n'umwigisha, of course murumva no he is a true man of God, araza no kudusengera kugira ngo aheshe umugisha abakunzi ba Hoziyana TV. Paisible, iwanyu muvuka muri abana bangahe? Iwacu turabana indwi. Yeah, 7. So abo bana bose barindwi bose n'abakozi b'Imana? Yes, n'abakozi b'Imana, nabo bakunda kuririmba, harimo baririmba, harimo n'abacuranga. Yeah. Iyo umuntu ageze nk'Imaputo akabasura kuri church aho mukorera, asanga abavandimwe barimo bacuranga, yaba ucuranga kuri piano, yaba ucuranga drum, ingoma, asanga muri abavandimwe. So ni gute byashobotse ko abavandimwe bagira izo mpano zose kandi bakazikoresha muri church? Byagenze gute? Wenda ku batabizi badukurikiye, papa wanyu ni umupasiteri mu gihugu cya Mocambique. Ntabwo bikunze koroha ko usanga abana b'abakozi b'Imana baba abakozi b'Imana nabo ku buryo bagira n'imirimo y'Imana bakora mu rusengero. Ese byatewe n'iki? Ababyeyi banyu bagiye babatoza kuba hafi y'Imana no byagenze gutena kugira ngo tube twafasha n'abandi bantu? Usanga kenshi bavuga yuko abana b'abakozi b'Imana cyangwa se abana b'abapasiteri ngo baba barananiranye. Nawe niko ubibona? Nago nabishigikira kuko bivana n'Imana. Je novuga yuko ni grace of God. Nibaza ko ari grace y'Imana kuba turabakozi b'Imana cyangwa tukaba dukunda gukurikira inzira y'Imana. N'ubuntu bw'Imana ntabwo biba byoroshye, ariko papa wanjye n'ubundi nawe arakunda kuririmba nubwo atabizi cyane, ariko arabikunda. Rero yamatuba hafi iminsi yose akatwigisha, akatubwira ngo mukore iki n'iki, mwifate uku n'uku. Rero iyo abana bumviye se birabafasha kugira ngo bagende mu nzira nziza. Ni kuvuga ngo rero byagiye bizi uko nguko. Yes. Paisible, tugusabye wenda mbere yuko dutangira kuririmba, duha ku ndirimbo iri kugufasha muri uyu mwanya, ukaba wenda waducurangira nk'akantu gatoya ugahabonane abakunzi ba Hoziyana TV, kaba injyana iyo ari yo yose wumva iri hafi ku mutima wawe, wumva waducurangira utari kuririmba kugira ngo inezeze abakunzi ba Hoziyana TV. Ushobora kubidukorera? Gucuranga gusa? Yes. Okay, try. Agiye rero kubahabonane mu gucuranga nk'uko yavuze ko ariyo mpano yiwe nayo, kugira ngo murusheho kuryoherwa. So enjoying.
wow so reka tugushimire cyane Imana iguhe umugisha hanyuma noneho ushobora kudushyiriraho uri no kuririmba akaririmbo kari kugufasha muri iyi minsi. Hari akarimbo kari kumufasha muri iyi minsi kavuga ngo mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi nako ngako kari mu gitabo. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nosubire mu maraso yawe. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nosubire n'amaraso yawe. Nditavye Yesu ndaje mukiza amaraso avuye yanyoza nugaye. Oh, nditavye Yesu ndaje mukiza amaraso avuye yanyoza nugaye. Ndazi ko ufite ibyaha byinshi mu mutima byose ndabikuzaniye naho binkureho. Nditavye Yesu ndaje mukiza amaraso avuye yanyoza nugaye. Oh, nditavye Yesu ndaje mukiza amaraso avuye yanyoza nugaye yanyoza nugaye. Amaraso yawe Kristo anyoza nugaye. Wow agize ati amaraso ya Yesu Kristo anyeze kandi antunganye. So ni iyihe message nk'umukozi w'Imana mbere yuko twinjira kuri gahunda ufite muri uyu mwaka, ni iyihe message ushobora guha abakunzi ba Hoziyana TV? Abakunzi ba Hoziyana TV nababwira yuko mukwiye gukomera ku Mana. Kristo niwe vyose muri vyose. Ni kuvuga ngo umuntu wese yifuza ikintu cyacu cyose akibonera muri Kristo.